Hmar chhak biala state sang RUAHSUR na sa wangin chiatna na sa takathleng meka mitam tikin harsat na tuna hian an tok mek buka zin veiwa na lerel service thlengin na khailak mek ani Assam state din mun hian clear masaberila Assam RUAHSUR na sa in leinin le tuilian athlena mei na samni le pakwa zan thlengkhan mi pariat an thitawa district sompanga ayatama mi singsare le sangriat chuangin harsat nan tok mek ani Central Water Commission chuan state chunga tuilian somzinga Brahmaputra le Barak Potelin tuilian na sa takthlen mei lo omin om Notice Frontier Railway chuan Baraigram Dulup Chera section rail konga tuilin na sa tawagin Dulup Chera le Silcharing Kara Khwaljin Pur Rail Service su cancel ni thuan soya Dulup Chera Gauhati Express chu Dulup Chera atrang nilovin Baraigram atrang Atlantur thu an soiboka Kamrud district a Chaigaon Huamchunga Sigran Salni Bari a National Highway som basari napo inrin ni khan tui na chimti an soiboka Gauhati kapui chunga po tuilian hi an boi pui khop maya tuitling na se bema mun enga mozata tuile power supply thlengena khaila kani Urban Affairs Minister Jayanta Mala Baru chuan kapui chunga harsat na thlenna mun de chu official tenen anin fi boka Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah ne na inbein an state din munte aran soifia harsat na anto me ka athai anga puyan hom reng thu a hril bokani tian soya heti la hian Meghalaya state a po harsat na a thleng na sakop maya Meghalaya atun na ya RUAHSUR na chiat na thlen ami paruk an thito ni official de chuan an soya official de chuan West Garo Hills district a trek na dena wangin mi pani an thia riboya tuile na mi pakhat atle rombok ti an soi boka hemi ma hian RUAHSUR wanga chiat na thlenga mi pathum an lo thito bokani Chief Minister Conrad K Sangma chuan mi thi chungte hena zangdom na cheng nuai li theu pe kan ni tur thu puang bok RUAHSUR wangin ka somli le pakwa ten leimen le tuile nan tormek baka power supply te po khailak boka District Disaster Management Authority chuan thilom dan ngun takin nan thi thlai reng thu an soya CM Sangma chuan department sang te chu chiat na sa jok thleng tur ven na konga theitop chuat tur le mi puite pofim khur turin acha ani Nagaland state lam din munan clear vele lokela Nagaland Dimapur ko pui chung mun tam tak chu RUAHSUR na sa wangin tui na chim na sa leya chun ngai zangeng colony chu atuar na sa berni in chen nei nenga mozat tuin tuna hian chim me kani Nagaland State Disaster Management Authority chuan Jun ninga thleng an state arwana sa takin la sur chon zom don ni soi ani wagin mi puite chu film khur turin an cha RUAHSUR ba ka thli le track te po atel don nia soi ani bok NSDMA chuan District Disaster Management Authority tin le department sang te po fur lo thleng chaume ka min puite himna tur ngai tu in ral ring reng turin an cha bokani Sikkim State din mun hian thlir veleila North Sikkim ma mun than RUAHSUR in leimin a thlena wagin in rinne khan khwaljin sangkhat le zanga velan tangkhang mek ti official de chuan an soya tista luya khwaljin pare te zon na po RUAHSUR wangin thochun zom thai ani lo ti official de chuan an soi boka ni nga ni zan khan khwaljin som baka chu Mangan district a tista luya an thla a mi pakada thia mi pani chu chan chuan ni heti lai hian midang pare te ro chu tun thleng hian an chin riat alani lawani Manipur state din munan clear vela ila Manipur RUAHSUR na sa takawanga tuile le leimin a state chung mun sang a chen na in zaret samre le bathum vela ti chetwa mi sang thum zaret le pani vele narsarna an tok mek tik pathian ni khan official de chuan an soya state khopui Imphal mun sang le Imphal East district te chu tuin achim na sa to le a Khurai Hengang le Chekon point tuile hi an tuar bok ni a soi ani Manipur Governor Ajay Kumar Bala chuan Imphal Huamchunga chiat na thlen na muninga mazat atlo towa Imphal Isa tuilian tuar mi zariat vel chu sipai le Assam Rifles ten an chan chuak to ni tun na ya RUAHSUR na sa wangin state chunga hian hun som pania leimin na sa tak thleng towa Nimin Khan Imphal East district ka iril lui chuan lom chin chiana apel to boka lui kuang thom that na hi tho me kani heti la hian chekon le wangthlei luya tui om chu tle mina kam dewa ma se Khurai le Hengang constituency din monero alhim lo le ti an soi a he mun hi in rinne khan tu hian achim to ni Tripura state din mun po a thawak lawa Tripura mun sang RUAHSUR na sa wangin tuna hian an chen na lu tlak lawa a chiata wangin chungkwa sang khan seruk samne le pathuma mi ringcheng
sang sari le som buko che relief kem thong thanga an chon ni te inimin khan chief minister Dr. Manik Saha chon soya state ko pui agarta la ko chunga tui atling na sa leya tui pai na hi thome gani har sadda thlen na mun thanga chan chole chom don na thok thurin NDRF le SDRF team bak civil volunteer le agency thang te ran ni thu CM chon soya mi puite chu sarkarin ke hroina asiam te zom tha mun himlaw en se seng turin angen bok ani kaka India marchak state sang a tundin mun har sanna kan to mek te ni ya RUAHSUR bel zel wangin tui len hian zur lama pan zela chiat na te po apung zel don ni in langa thil thalo jok le nun na tam jok chan te po nam lo na tura kan tong trai pui te po a thaw me tunai RUAHSUR na sa awangin mizoram mun sanga chiat na a thlenga nimin thleng khan mun zani som pakata leimin a oma inchim somruk omin inchim awanga mi pali an thi baka mi pathum an hliama in thiar chok chung kwa somruk le pakua anom to bokani nimena chief minister dal do mahova sarkar thu nei tu te trut khom na a disaster management and rehabilitation DMR department how to the tarlan danin tun naya RUAHSUR na sa awangin mun zani som le pakhata leimin a oma inchim somruk chuang a oma inchim awangin mi pali an thi a mun somret le pathum a kong apinga retaining wall chim pali electric ban tlu pakhat leitan yam pani om bok ni in report an peni thudon danin main samthum le pakhat in rin ni jing dar level pudal thanzo la late in vutbuak Myanmar atangara tlanten an lo mek chu leimin in hola mi pathum an thia vapaya mi thi te chu len khoi thanga kum som sari pakhat nal nei thomi kom somli le pariat le nalram ni enge kom som thum pali naw thali pai mek ten nia nalram ni enge pasal pekming thanga le lalza mate an liam boka mi thi te hi in rin ni ve khan vaphai community hall a vui ni in thlan pakhata phum anni main sam thum le pakhat in rin ni jing dar thum le achan ve vel khan ser chi pi ani ve nga leimin in pathum anola in pakhat nei tu ram zolura kom somnga le pali chu athia in rin ni ve khan voi ani main samthum sang ni somni panga zer top ni zandar som le minute somli panga vel khan longthai bazar veng le chan mari in rina bula national highway 502A kongpui chhakah in pali le in saklai pani achima mi thi anam lowa pi pakhat aliam bukani longtlai atanga thudon danin in chimte hi bazar veng china pathum van lupui fanai bi vanal lian le sidal chungnung ate in ania chan mari in chima hian si di hluani in baka f ro thruama in sak lai le f dal ni thanga in sak lai te ania van lupui in hi khwal bu kata na man ania in chim lai hian Myanmar lammi an omani in chima hian mi pathum antanga meina samthum zan khan chan chuana to ngalania meina samthum pakhan in rin ni chamadar somvela khan mi pakhat lak chhuale ni in chanulama midang pakhat lak chhuale ania zandar vela midang pakhat lak chhuale ni in chima tang te lak chhuakim ani in chima tang te hian hliam te naw an naya lak chuan ni nuwa longtlai district hospital a roi ni in nalatuk anom lo ni ya report ani DMNR department nena district disaster management authority ten report an thelo china main somni le pakatin rin ni tlaidar nga thlenga si ha ti lo district dang soma tanga DMNR department in report an ton china district soma khuwa le veng somsari paruka leimin engamoza ta oma khuwa le veng soma tuilian awangin chiatna a thleng bukani hetui lai hian leimin awanga tangkhang antam mun thong tun naya RUAHSUR na sa wangin mizoram mun thong leimin in kongpui an hoa khwalzin engamoza tanta nga khwalzin tangkhang te hi an tan na bul ngai khwa ten an boi puya ei tur le ri na tur te an lo bot sai sak ani aizol thenzo lunglei rot a sial suk le thenzo lingkara sentezel kwari chu achima lachim belzel thaya ngai ani boka sentezel kwari chimawang hian main samthu le pakhatin rin ni khan khwalzin engamoza tanta nga sentezel kwari chimawanga tang te hi sial suk khotlang chuan boi puin ani le in tur le ri na tur an bot sai saka hotel ami engamoza tan ri tir ba ka mi malina an sem dara imi zathum chuang an mi khwal nia thu don ani lir thaya riak te nen phei chuan mi zanga vel an ni nia sei ani ba ka nimina khan mi zaruk vel an om ni a sei ani bok mi khwal ti hian an thlen na ina cho ani ve nga la sial suk vc le wei me te chuan chame thanem tak an lei khoma mi khwal thleng tu chung ko te hena an semani kei tu moi me te le khodang then khata te po khotlangin leimina wanga tang te an boi pui thu report don ani bok
si ha aizol Mexican drivers welfare chuan sial suk le kei trim khotlangin si ha le aizol inkaratlan Mexican tangkhang te le an passenger te an boi pui awanga lom thu te po an soyani heti lai hian chief minister dal tu oma hovin CM conference hall a June ni khat khan sarkar autu ten for ruatuina sa awanga Mizoram chet na thleng chongchang soi hovin meeting an naya thutkhom na hian home minister pu ke sap danga PWD minister vanal hana DMR minister professor alni loma power and electricity minister efroding len le sarkar autu nangte antela district board sap te video conference mangin antel bokani sarkar autu de chuan Mizoram mun sang sanga chet na thlenga chan chu na thoktu te kholjin tang khang du taka tan puya ei tur le ria na ngai to saktu te zong zong chunga lom thu an soya zonun zemoi lan tira tan pui ngai te tan pui zel turin an ngen bokani chiat na thleng tam tak chu bering siam men met atanga intran ni alan thu thut khom na hian soya niya hemi chungchanga hian khole zuala kaltha an ti thu le chan chuan lama thiam na nei te nei tam deuh deuh atul thu te po an soi boka chiat na thang thang thlenga arang lama cham dol na relief fund pek chu azel ni se antia khochin clear lok tu ten kho chetura an langa ya wangin sarkar how to khom dian school chol tepo puan an rel bok ani chief minister dal du ma chuan me ni somthum le pakat in rin ni khana social media account na Mizoram mon sang sanga chiat na thleng chanchiri na ril rualu arang ti atar langa ni jan phei kha chu kamu me ulawani atia longtlai khop puya in panga le in rel lai pani chima chan chuan na thok te chanchin angai ven reng te tar lengin dal do ma chuan na thok tu zong zong chung alom thu asaya in pek ne le huaisen na ka chuang le mai mun sang sanga chen na in chan te mun him lama in suan chuangai te an oma mitlom ngai tam tak te tran pui ngai te in tran pui mek ti ka ria in za chung alom thu ka soyani atia central way me point thu cho semen ro tuina sa tak tla wang har san tok te tran pui tu te zong zong chung alom thu an soya Mizoram RUAHSUR na sa awangar sa na thleng boi pui tu le kong chia khwaljin tangkhang te har sa na sukyang tura malamek tu OMA te chunga an lom thu si OMA chuan aizol ka pui chung le kar kong aizol lung lei aizol champhai kong mun than thana lei mina wanga khwaljin tangkhang te boi puin OMA sub share chief sub headquarters le saitor sub headquarters le an branch te sial suk branch te an chemek ti an riat thu an soya si OMA chuan ka pui chung mun then khata po OMA branch ten leimin le in chima wangar sana tok mek te tan ma an la ti so in April ni somni sa April sang ni somni le panga film pur thla atana man ani no hetiang har sana lo thlen hian film khon na thla man atul ji alanga OMA sub headquarters group le branch tin thei top chote tu chunga lom thu kan soini anti ni si OMA noya disaster response team po atul hona che chuak mai turin ain ring reng ti central OMA hian an sei bokani ati la hian power and electricity department chuan ngen nel riat tir na te poti chuakin tun lai RUAHSUR re thlitle awanga Mizoram mun sang sanga kolpe tha a har sat na om chu thei top chuan boi pui thu an tar langa do thei ta ka re thiam tur le troyom zel turi mi puite an nge na ni PNE department chuan ruwa pui le thli pui ka ra thok tu ten thei top chuin chhun jan zamin kolpe tha chelai siam that na an thok ti an tar langa thli le ru a thore nga wangin siam that na tho asot lei thei lawa power network chi aom bel zel boka mun tam taka power la lu na hrui pui le sem chuana hrui te te achi a electric ban tam taka tluk ba ka transformer lian power transformer le transformer te distribution transformer te achenu alani antia mun then khata leimin in khol a hnol te pu aum ni in antar lang bokani power supply a khailak chu poi anti thutar langin PNE department chuan mi pui hriat thiam na kan ngen siam that na thei top in kan thok chun zom renga do thei te ka lo hre thiam tur le thei top min toyom tur pui kan nge ran hi ti in thu chua an siam bokani heti la hian mi pui ten ni ti na kan mo e le in tur bu fai chungchanga po Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan thriatir na ti chuakin tun lai RUAHSUR na sa awangin mon tam taka kong pui ping ma se bu fai check call din mona thada wangin thaphang lo turin mi pui ten cha FCSNCA Department chuan bu fai a mangan na tur om lo ti tar langin FCSCA chuan for laya tlopo thei lo khuwa a bu fai monsoon stock check call to ani ti le hemi kheng khuwa te hian bu fai a thlaphar na tur om lo ti an thriatira fur wanga mi puin bu fai an tlak cham lo na turin thei chop an chua zel ton ni ti in FCSCA Department in thu an chua bokani